Imbaga rabi itayo amin apo. Salamat po. Ni San Antonio di Padua iso ti piyesta na tata ilagip tayo. Dahito santo. Ni San Antonio, ammo tayo, kilala iso na, ammo tayo iso na nga patron dagiti mapukpukaw. Iso nga, no, adda mapukpukaw mo, nga mo mabirukan, agkararag ka ti panangibabaet ni San Antonio. Ni Saint Jude of Tadeo, Saint of Impossible, dagiti ko ma-imposible, kalakasi ko ma. Kanisan Saint Jude of ni San Antonio de Padua. Dagitoy nayon dagiti karkararagak idi patron mga sa santo nga karkararagak idi katikista kada seminarista ak ni dito San Antonio de Padua. So kung da mapukpukaw dawaton di pangi babaet na ited na ala ko matulbek nagaysay wano anyaman wallet uno anyaman nga ka ngam no ya mo ano kaya na nga tulungan na kano panunot mo mapukpukaw ka baka no ta panunot mo mapukpukaw ya mo ano kaya na pa nga ited kani San Antonio nalaing nga agi mangibanghelyo nalaing agpreach iso nga idinatay iso na tinaudi nga aging gana tatansa ti pa may kunada aging gana tatta haampay nga nagkurap jidila na gaputan na laing nga agpres madaydayo iso na mabigbig iso na gaputi kinalaing na nga mang sermon mang ebanghelyo mang isuro aging gatatta dijay dila na haampay nga nagkurap adu dagiti sa santo tayo nga hampay nga nagkurap ni Saint Teresa of the Child Jesus Rita Abila gaputa dagiti kana sa santo aging gatatta press by laeng oray sa ni Padre Pio adu da pay laeng gaputa na dalus kani San Antonio tinabati dayjay dila ket siya nga tamod ti pumusa inyan to nga tati agbati anya nga tati mabati mo baliktaden tayo tinalaka marunot daytoy managbasol ang laman kada kayo nga mamarites inya nga tati umuna nga marunot dila uno mata nga agsipot no daytay medyo agsipot no adda baro adamag uno lapayag nga dumngag iti baro nga ay kasjay gayam isumo lagayam no dadduma adu dagiti saksakit tayo nya amuyo daytay ni nya pangawag yo daytay agsingaw di man agsingaw tadilam no dadduma kasla daytay agabot chismosa ka siguro. Wano saan da dilam, di mo dati dilam na daduma kagbitak mo laang, ay so siguro na agron-runot ta dilam mo, ay chismosa kan. Nagron-runot ta imam, ay ammo kon, managisupot ka. Siguro, no, dati, siyempre, medyo agronot-runot ta imamon, ay datal agsip-sipot ti agiw-iwat ti birbiro ka mon, ay apaw. Adam ti ibagak kada kayo nga baro nga meaning ti imbiji ngam jak pali bagbagat atta. Siguro no dayta no ta narugit ta pa nagpampanunot mo isog kan serta agrunot ta utek mo siguro. No man nagbasol nga ta kasla ni San Antonio ka baliktad. Na dalos di dila na napindas di dila na ti panangibaga na iso nga agronron datayo siguro so nga agronronot nga tatautek mo ta amin nga pa nagkitkitam ti tao ka dakes amin nga pa nagkitkitam ti tao ka kasla kas anom nga gundawayan agpampanunot kano kas anom nga mangaba kas ano nga ay ka talaga ang agronot ta agkanser ama nagbasol garod nya iso siguro no nya di umuna nga grunot kada tayo. Ay iso nga tati managbasol. Nalaka panunutan nyo no kas anumat ni San Antonio ko naggasat nagbati. Anyan tumat ka baliktaden tayo. Di diyan nga rod niya siguro no tangipon mo aking ngumungot-ngot ka nga taa. Nawangipon mo na ka delikado baka puros datalang ngutan mo ti berberukam. Wano anya na ganan nagsakit ta karabukob mo ata
paspasam nga alimunan di masakit yun no daduma ka no sumungsungad di gayo mo ka paspasam nga kanunan tap no nga makadawat ka so kata kanam ito yun sakbay kang rumwarta apaya nalakayan dawaten da iso nga no imot ay gronot ta karabukob mo jaka mo tinto sa uyo na kagpaparawan nga ni San Antonio naggasat na pagtuladan kinasimple ti panagbiag na iti kongregasyon na simple ang nagrunot na nalaing nga gibanghelyo ti tulbek na daytoy kini San Antonio managkararag talaga nga imbuhos na gibiyag na itililubong ti panagkarkararag aging gana nga nagbilbili banda ti panagsauna kada yemot at napintas tayo nga napintas nga kitaan tayo dito pagpatulad na nya saints of daytay mapukpukaw santo kada gitay mapukpukaw kanya mo dagiti dawaten tayo kanya nga tayo mapukpukaw nga kaya mo nga dawaten mapukpukaw nga gamit nga taa ipabuyon mo adapay nagpabuyon tadda na pukaw ti kwarta na nga thousands ka napangkano nagpabuyon hamo nga Antonio nagan di mamuyon kasano nga mapugtuan na adda nakapukaw kalakas jay diyan mo ate kun ano ta utek mo ti mapukpukot panunot mo hamaan siguro maited ni San Antonio kuno ti maray talakay mo magapo ta barbaridad ka diyan mo ano dawatom ken San Antonio tag sublipay ngam di ti pay mayat nga pagtuladan haan nga nagrunot di dila na tanadalos anya nga tamot kanya tayo haan mga di agrunot ata hantay mga kaslakadakes kadagiti amin nga dakes ngam anya mo nga tamot ti hanto nga agrunot gapo ta maikari tayo nga nadalos anya nga tamot ti mabalintay to nga ibaga nga incorruptible gapo ta makita nanto nga ni Apo Dios ke nadalos nga parte ti bagi tayo nagmayat ko maano yung buo nga bagi tayo gapo ti kinasantom haan nga garukas na dagiti sa santong haan nga nagkurkurap ti bagi apaya nadalos di bagi ingkarkarigadan dati nagbiag nga nalintag nagmayat ko maano ko nadan to ka wow dati bagim ka haan nga aguro apaya na santo awang kinaapapam awang chinischismis mo awan kinagurguram, awan sinit-sitik mo, awan ginulgulangam ti kwartaman wenno makan, awan inulul sino pay nga ti maisalakan. awan samot Diyos ko na di samo karabukob ko ti mo nang agrunotan. Kita mo nang samong agrunot dati karabukob kon baka balbalatong ti ibagbagam ko na ni San Antonio ya. Kakasano iso na di ti tartari gagayan tay mo amin ke makikadwa. Kinkasla nagmayat man nga ti aspiraran isungor amuyo dagiti sa santo di santo na inspiraran iti may sa santo isong ingkarkarigatan na tinag santo adu nga sa santo daytay influensya di may sa nga santo isong nga simanto isugorod nga basaen tayo ti biag dagiti sa santo ta makatulong kada tayo tapno adda pa ka inspiraran tayo nga agsingsingpet ta di mo ti tartari gagayan tayo nagmayat man no dahil ti pampanunutan tayo dati ko mga parokya ka titartari gagayan tayo ka kasla ako mamut kini santo ni ka man si Juan Diego naggasat ta nagparangan ni Apo Santa Maria kasla ako mamut kini San Antonio di Padua nga nagsaya at di pa nagsasauna antay ko na nga si bibiyag ka kumaronronot pa itadila mo tayo nga rod ka managbasol anya nga tanukas di ti tartari gagayan tayo haan nga daytay ari-ari ka ti kinamanaging bubukod. Aspiraran tayo kas ano ti lumamangkin ni kabsat. Ti kas latartari gagayan tayo kas ano nga gundawayam ni kabsat mo tapno malamang sa bali mo ngamin di turungan na kas anti aspiraran tayo ka daytay super nga nakababa ng tapno agbalin nga sikat ala baliktad mo ngamin. San Antonio nagbiag nga Franciscano na simple ti biag na anya na ganan na very poor nagbiag nga na simple kasi bali mo kabaliktaran na mo gamino daduma da tartari gagayan tayo sadto say lasore mo ano daduma ta oray mo dagiti nakamikin kakabsat nga papadi no daduma kasi bali mo gamin di
makita dayay tarigagan narigat nga kitaan. Ino ko man ti tartarigagayan tayo met ka kasla agbiag nga kasla ken ni San Antonio nga maiyan nurot iti pagayatan ni Apo Jesus nagmayat nga tanya. O may kagnobnobena apaya tapno mapasanto mapasimple di biag mo tapno agbalin nga managayat ka dagiti kakabsat mo hamo nga gundawayan. May kagnobnobena tapno apaya maikang ka ti indulhensya plenaria nga maksayan to di pa nagtutuok mo tapno dumaras to mo ti panakikadom ken ni Apo Dios iti rupan-rupa. Nagmayat ko man makatawon dati nga simbaanan. Into no kinsen. Nagganas ko mamuno dati iti kabiitan nga panawon ka da ideklarar da nga gaputi na pintas dati pagkarkararagan ka addan agsanto kadakwada. Wow. Wala padasin nyo, umuna kay nga matayan tapno kas ibagayon o kasano ti agsantaw tapno padasin nyo man ti deklarata yaw. Agpili kayo no sino ti agsantaw. Awan sa mo, Diyos ko agraman padi ka. Awan sa mo awan sa apay maikarimot pasig sa mga barbaridad dagiti. Kala ko maritay, makatawo na, nagsisingpot dan. Wow, mga iba'y proklamar dan ti santo. Nagkapod nga parokya, nagsayaat nga ta. Iti nakapakpakumbaba, nakaanos, haan lang nga di bagbagi na pampanunutan na ti kakabsat na. Amin nga ibagbaga na ka, makatulong ti panagsanto ti ngam no, Diyos ko. Dangdanggat ta meeting dani na minsan dagiti agmi-meeting ka just kaapaw. Awan sa pay agsantaw na sayaton at damay salakan nga tipping kung kunak nga rod. Sungar nga di ti tarigagayan. Kanagmayat ko mga kitaan niya. Kasi mo ti tarigagayan. Or kaniya anyaman nga organisasyon. Di unag ti pamilya. Nagmayat ko man aduman dagiti pamilya nga naglalaing nga kayat da tarigagayan ti agsanto. Sisa tayo. Nagmayat ko man di pa nagmi-meeting nga panong palbilin nga nga daytay kasla linnaingan kada di agked kada nagmadi nga puso no di para iti pa nagsanto daytoy nga henerasyon. No anyaman nga organisasyon tayo iti parokya. Di ko matarigagahin ka pasig nga agsanto ngam Dios ko mangrogrugi pa ila meeting ka ay apo kasla pinalainganen. Nangrugi pa ila meeting ka, apo nagsisiglat na amin Nangrugi pa ila meeting ka, agat atrasa ko, diyak pa makita na pa ya, apo naglalaing da amin. Lagay dyan mo, makamunto niya po Diyos nga, mangpasanto ka na tayo. Isang rito nagmayat, ay isang rod nga ado pa tay Life of Saints, niya, biyagti sa santo, ta may inspiraran ni San Antonio, nagasat. Alam no, mapukpukaw day ta nga, mabalinmot nga ta, mapukpukaw day ta moralidad mo, mapukpukaw day ta kinapakumbabam, mapukpukaw day ta kinamanagayat mo kung managing bubukod ka, talabagbagim ti pampanunutan, mapukpukaw day ta panagserbim kati kaya mo kung maitantan o kala ko mabalintay mga dawatin akin ni San Antonio. Habang nga kunatayo nga habang nga umununag kumadayjay nga pamati. Madigdigdigan daytoy nga pamati ad nga sumansanto haan nga adu nga minti agkam kamali kakabsat nga padpada nga damor nga umununag DJ panakinisa DJ organisasyon DJ ngumat nga to agbaliktad habang nga ngumat nga to DJ involvement mo ti simbaan bumababa niya na espiritual. Adala mi dito ngumato di involvement na simbaan tumang tangsit naman kumangato nga diyan hanga maibagay. Baliktad ti kasdihan nga na santo ti tao nga kasla isunan ti ari-ari, isunan ti ako aminan, isunan. Isu dagitay kun dagitay papadi nga daduma amin nga dagam na out. Kun nananton na daumay nga baro apaya natangken nga rod di ulon. Napapilitan tanalaing kanon. So yung kung nanto madagitay papadi mga marurod, out kay amin, kayat ko ti kabarbaro. Taapaya, awang garod mayat nga agpaisur. Baliktad kami na dyan. The more the involvement mo kin ni Apo Diyos, the more nga adot maitulong mo, the more nga agserbi ka, the more nga bumababa di puso. Kas ti kaya nang sa unday dyan. Ngam no, the more nga umadadumag ka, ay Apo, adam to position mo, tumangsit ka. Adam to tinaamuamon. Nagado seminar nga napanamon, tumangtangsit ka. Alalala.
Usarin ati demonyo dayat tapno lumaing tayo kag agbalintay nga nasiglahaan. Dagiti sa Santo di San Antonio, damor nga agkarkararag, damor nga agpakpakambaba, damor nga makitkita na nga awan ti serserbi na ti imatang ti Dios, agkararag nga napakumbaba. Nagsayat ko malit nga tangan no, datay amin di jati tartarjetan tayo nga, nagrigat mo, ngam tuladan tayo lahat ta idaa. Isugarod nga dahito simbaan tayo ka, agis struggle tayo. Ikarkarigatan tayo, masulisog, agsubli tayo. Maanag tayo ti kinatangsit, agsubli tayo lata ti kinapakumbaba. Maanag tayo ti kinaman naging bubukod, iburay mo, ited mo, kinikabsa mo. Isugarod nga struggling, dahil ti simbaan tayo, isugarod nga simbaan, dagiti nakapsot, agtartarigagay nga sumurot ken ni Apo Diyos. Dawatan tayo ti panangibabaat ni San Antonio. Kasapay ko maata, mapudnon tayo mat nga ibiyag. Sapay ko mata, matulad tayo mat. Sapay ko maata, at danto mat, mailangit kanya tayo nga pasat ti bagi tayo, ti karon na no awan Apolos, ang Diyos ko pakawanam.